Marketing General Manager sang Seneco. Attorney, mayang hapon si John Diaz dari sa Action Radio. Good afternoon, John, and sa aton mga listeners and viewers. Mayong hapon sa tanan. Yes, attorney, for sure no, ang ining issue basta gani may mabatian nga pagsaka, it also goes with goes with a negative connotation. But to give them a brief background, attorney, nga maintindihan nila why is this happening, pila karon attorney basically ang aton average residential rate for 2024 July. From our 1276 last month, no, nag-increase kita by 0.58 centavos sa sining bulan sa Hulyo. Mm. So madalagan kita mga 3 pesos kag sarang-sarang sa 27, I think. I'm not sure sa rate, no, but it's about 13 pesos plus ang aton nga rate suwong. With an increase of 0.58 centavos. I just add on the 1276 plus 0.58. Mm-mm. So, na-publish na subong ara na sa aton yung website. Kag hindi ko lang kika-drive ko subong action dyan. But that's the rate, no, ang 0.58. Pero attorney, basically, ano ang naka-influence sa panibagong increase this month? Basically, ang aton nga market price, no. There were portions ang aton nga bulan sang Hunyo, kaya na siya nga rate dyan, amo na siya ang aton nga market price from May 26 to June 26. Mm-mm. And during that time, may portion pa dira, especially around third to fourth quarter or months, period, no, weeks na abi. Ina-influensyahan sang mainit pa nga panahon. Mm-mm. Kaya nagsulod ang tigulan, late naman lang mo ang bulan sa Hunyo. So basically na-influence na siya, damo ng mga planta ang nagkalabalda. We have this experience ng pagsaka sa market. Apisar nga nagsulod ang EDC sometimes sa mga June 16. 2024. No? Pero hindi siya hilob ng bilog na bulan. Almost 9 days lang siya ang iyang participar sa aton nga power supply portfolio. No? So hindi bilog. That has an influence of about 20% sa aton nga market prices. Okay. No? Somehow, dako ang iya sila nga nabulig. Kag unfortunately, even Meralco subong, nagpa-announce siya galing ang Meralco, 2 pesos and 41 centavos ang ilang increase from bulan sang Hunyo, no? So saka ang Meralco by 2 pesos and 41 centavos. Si Inoseco man nagpa-informal man daw 1 peso and 31 centavos pa lang ilang increase, no? So we are talking here, attorney, of the general charge or generation charge, no? Nga nag-increase. Generation lang, ha. Actually, generation na tanan. Wala na sa next karaydan. Okay. So because nga medyo nagtaas ang aton nga basin price doon mo sining yes, epekto correct. Pero ato attorney ni namuno mo kay ang base sa nakitaan ko lang sa isa ka advisory ang wisdom price increase dumi at upward adjustment of 1 peso and 60 centavos. So dito nabuin-buin na ning increase naton because ng pagsulod sang EDC na nakasulod na sila gali. That's correct. Ako ang iyang naka-contribute siya about 6 to 7% sa aton market. Sa 9 days niya ng operation. Kay mas barato ni Sebi, no? 6.30. 6.30 nga price niya. Oo. So compare mo sa market nga between 8 to 10. Okay. So compared nato ni attorney ang the rest nga mga breakdown like ang transmission, system loss, government charges, distribution sa Seneco, wala ay pagbago. Away na ya. Very minimal lang yan ang influence. Doupod lang siya sa aton. Especially ang part sa Seneco, constant ya. Wala tayo nagsaka. Pero attorney, ang next din nga question, how about next month? Will we be expecting an increase or ma-stagnant niya siya? Sa subong, we have a positive outlook sa aton trading, no? Sa nomination naton. And nahagan-hagan gawa ang balda sang mga planta.
So we're expecting a much lower rate compared to Subong. No? And with EDC also with us, may impact din siya sa pagpabutong sa aton nga presyo manubo no sa subong basihan abi. Mm. Labi na subong nga doon nagaulan-ulan man hindi tanto na mo nakainit bla. Yes, is dako gid nga bagay kay even our purchases subong sang power supply naton nag-drop gid siya compare sang pruti nga tagilinit o nga ang demand tama kataas. Mm. Attorney, don't know if may idea ka no or nakalabot si mo di ba naligad do may naglanog nga balita nga basi ma-take over na ang NEPC pero so far ang aton digto nga ginsudlan nga joint venture agreement may mga update kita dala attorney. Yes, actually we are preparing now for the eventual turnover this August 1. Oo. And most of our employees nga na-absorb are now undergoing training sa mga ilang kung diin sila na-assign yung mga task nila. Mm. So may mga ara man kita subong joint activity kay NEPC, especially sa emergency, nagabulig sa aton subong NEPC man with our standby nga crew. And may mga augmentation na ginahimo si NEPC. Oo. So practically nag-onboard sila subong sa aton nga emergency response team. This is even nga wala pagid na actual or practically, technically wala pagid ya siling abi nga they can now operate no as a Yes, second party, something like that. yeah. Ginatanaw na natin subong mangin smooth ang transition kag well of course we desire to have a more efficient and effective service no with the incoming NIPSIS assistance services nga mag-take over sila sa distribution area ni Sineco. So meaning ang aton dra attorney ginalantaw nga there's a possibility nga within the month of July may ara na dako tsansa nga permahanan ning lahi nga ini. We are positive that the president will sign into law the bill before July 21. That's your assumption. That's your your prediction. That's our prediction. Something like we are looking into that. Sunday, for example, Sunday, if ever. Yeah. The date na kay ginatanaw ta it will lapse into law after 30 days if there is no veto on the part of the president. So meaning sa 21 malapsan sa into law. Yeah, that's how we compute the days when the bill was forwarded to Malacanang. Pero anong makapapugong si attorney if the president will veto it then mabalik siya no sa Senado? Yes. It will be reverted back to the Congress. So in a more positive perspective, we are hoping that the president will favor the law. Amo na lang gid. Yes. Or it's either we cannot find any reason why would the president would decline, no? But we'll leave it to the discretion of the president. Pero if ever, the other option is malapse siya into law. If the president will not sign it under our constitution, it will become a law. Okay. That is why siguro no that there are information saying probably by August 1 will start na. Pero very quick lang yun. Ano na siya maging setup? Automatic pag August 1, all the bills will be paid dito na sila. There's this among ginatanaw subong because apart from having a law, the bill turned into law, you need a CPCN, the Certificate of Public Convenience and Necessity, now which ARC would issue. And that CPCN is necessary for NEPC to be able to render bills and collect. So mientras wala pa na, while we're waiting, Sineco will continue to operate okay. the billings as well as the collections with the assistance of NEPC. But at least if ever may ara amo silang situation na may law na siya, NEPC can now go full blown with their preparations, etc. etc. Just a matter of month na. Days lang siguro nga malabot na aton, and then NEPC will have to have 100% operation na, including sa ila billings. Okay. We got that particular situation. Pero Attorney Arnel Lapore, thank you so much good for the update mayong hapon dala sa imo. Thank you, man. Action dyan. Thank you so much. Action Reports, Afternoon Edition. Las 5:54. Atensyon!